Maandamano alama twaiwe chumaniki makele mu bitu netwonie undu maundu baile maandamano ne aisione kibadhokanio ba Kenya no siono ndo musumbe no nethu kisikio cha mwene ndi kwa kolea kwikia sai mutalatala o wa kilo bia wa mwaka wa 2024 ndi andu alama ise thayo ni aingi pio onange tuyo matabu ya kwa jumla bena musesani webo inginya ne ngutula muti andamani alama twaise maandamano kwiyo Kede wa musumbe no netigilile kumya motalatala o amuiga maile kumone musumbe mwana nundu maundu ala manale ana mo maina abe tukidwa ni musumbe no kwenda kutwa isi onena nena Gen Z's but you ayi motongo is selected wa kumanene andene wa generation yesu yu kulyo ne musumbe enena nao misambo kabisa tumekwete nesa musumbe ndio ni dionena na mungu Musumbe ni already muigane maweti yesi ndila mekwenda no kimwene we anise no le we mie kweki ya sai finance bill ola corruption either na cabinet kananza ma minister na thuku miange ma serikali mekwele wakana mebo mathuku memwene ndi matena kibudia kwa mwene ndi mataya kuoni mwene ndi kitambi ndo wa udhiola mena kuona positions ila mena go so yemiana ya mawea kwa amuika muzuri badinda onidi onera na mo one on one ai like chindule manenga ni wetie ila mena so ni issues o lot me muvuku ambeza sia serikali kwangela kandi report ye kwasi ayi then wakilungu cha mi 11 mebetu koko bika moi wa katano mwako mutala kuma moi wa katano kusio kutala mi 11 serikali ya Kenya ungua President William Ruto ne enongelile mbesa ila nite yitumeka kana si yitumeka misala ni mautioni na ku maintain maofisi kubika shilingi 1.1 trillion last sitenene makomo 11 months misala misala allowances office maintenance development sio ngelekana 1 point kada sio ngeleka sia bika 1.1 trillion so miei 10 vituku serikali natumia 1.1 trillion kwa misala mauteo na office maintenance ala ongela ingi miei ingi trillion na ongela mwene ndi kwenda ni maendeleo pesa uvikava ndo ile misala ya huko serikali ikabe tukidagwe ni mwenende ode mwenende wo kwa mwa nuna ndisiaje neto ile kwa hiyo na mpaka tukayanga waya misala ya president na minister ile ukulu ni mbona mbunge la watu lo au singledi ndeko yundo kamondio kwa watu lo mbona maikuoneka moyo komeka ni yuko kwa totume na still when you in a position ya kumanuvonzia siagaka kwa tenomba minganyo na wakena takwanda tenomba nyinga kwa zama ile nunga misala ya tukuma serikali sarasi kidogo yonekana ni telelete eza uvikabando I can tell you muone kwa tu mbona kuikula ngai yo mumbunge wechao president ye ombeza sianata minister ye ombeza sianata kiune kitesa uvikabando we misala ya tukuma serikali ikatusawa ni mwenende je na asia kedha ni twenda isokwata atongo yaseo alamena wendi wa kuthukuma mwenende no tutwikithisie siasa situ si theite ndizeto ngotumia ndeto yake kamba lucrative nize ando umonde me ugiti la sia kiuteti tikwithe ena wendi wa kuthukuma mwenende kana kutongoza mwenende ende mundu wa madhuna alameba penda musala muzibe na allowances ne wakwata mwana wa kwitha tono manipulate akakwata tenders akakwata business na serikali na sirusia muthengu kunitokelelo kinene cha aingi kokite ibeka but now yutukamina kiume saleka nine ba allowances sika nine ba siasi olosa nitukavinga with the you ibela siaki siasa siatiwa iyo kitwa nando ala kwa kweli mena wito wa kutongwese wa kutongwese na ungona aki ungona aki ya kwa ungona aki mumo kavukwanga